Da bi ova priča imala smisla, moramo se vratiti u avgust 2017. godine. Krajem avgusta sam zajedno sa svojom školom imao priliku posjetiti London u Velikoj Britaniji. To je jedno putovanje koje ću pamtiti do kraja svog života, iz više razloga. Tada sam prvi put letio avionom, posjetio lokaciju snova i upoznao sam nevjerovatne ljude, ali ostavimo to po strani. London je nevjerovatan grad, nijedan dan mi nije bio dosadan jer ima toliko stvari za obići i uraditi. U Londonu smo bili 7 dana, vjerovatno najljepših 7 dana mog života, ali nažalost došao je dan polaska. Došli smo na aerodrom jako rano i zbog toga smo imali čak 2 sata slobodno do našeg leta. Na svim većim aerodromima postoji prvoklasne lože kojima pristup imaju ljudi koji posjeduju kartu za prvu klasu u avionu. Davno sam na internetu pročitao da ti ljudi imaju pravo uvesti jednog gosta sa njima. Morao sam pokušati, jer koja je najgora stvar koja se može desiti? Tako sam stajao ispred lože i pitao sam različite ljude da li mogu ući sa njima. Nakon 2 neuspjela pokušaja, jedna je žena ipak prihvatila da uđe sa njom. Tu počinje sve. Znači upravo sada nalazim na aerodromu ovdje u Londonu i nalazim se u First Class Lounge. Znači to je bukvalno loža za prvu klasu, odnosno ljude koji putuju prvom klasom. First Class Lounge ovdje United Airlines. I ovdje znači bukvalno sve besplatno, hrana i piće. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite veliki like, share, comment i subscribe i naravno ovaj video podijelite sa svojim prijateljima i također na svim društvenim mrežama. Vidimo se sljedećeg puta, do tada lijep pozdrav. Ćao!